I tako ceo dan, i tako celu noć, i tako ceo dan, i tako celu noć. U ovoj epizodi otkrivamo pastoralu na beogradski način. Prvu fabriku aviona Kraljevine Jugoslavije i kako leče mace terapeuti. Gde se nalazi ovo skriveno, ušuškano, a nažalost zaboravljeno jezerce u Beogradu? Gde su to Kristina i Đenka u maratoncima izgovorili ono čuveno kupačice moja i golišavi se brčkali? Otkrivamo u ovoj epizodi. Ali počnimo našu priču iz početka. Krenu smo Velja, snimatelj i ja, jednog božanstvenog jutra u juriš na beogradske vrhove. Voljenu gradsku planinu voleli su i pre 8000 godina naši prasugrađani. Da Avala čuva najstarije rudnike na svetu potvrdila je nauka. Tu su Vinčanci vadili živinu rudu cinabarit, iz koje su dobijali dragocenu cinober boju kojom su farbali tkanine i šminkali se i tako bili metaloška metropola sveta. Posle njih su i Rimljani obožavali Avalu, koja i danas u svojoj utrobi krije rimske rudnike. A ni danas mnogi Beograđani ne znaju šta sve ova dobra planina u sebi ima. Na 25. kilometru od Beograda avalskim putem stižemo u vikend naselje Trešnja. Tu nas čeka domaćin Uroš u ovoj epizodi, koji je sa prijateljima pre 6 godina patentirao alternativne ture, koje turiste vode po manje poznatim gradskim stazama i bogazama, kako bi se zaljubili u Beograd koji ne postoji u zvaničnoj ponudi. Urošev reon je Avala, jer na Trešnji živi sa mamom i bakom na pastoralnom, a savremenom seoskom domaćinstvu, odakle tura i počinje. Tako turista Beograd upoznaje kroz nenašminkanu, autentičnu, to jest iskrenu svakodnevicu. Kozje mleko i sir i domaće jaje na prodaju kod komšije koji se nalazi, koji živi tačnije preko puta mene, i to je ono u stvari što njih interesuje, da osete pravu suštinu zemlju koju su došli. Nije Beograd samo splav, nije Beograd samo ulica nacrtan, kako se zove, grafit, ne znam, na zidu. Ima mnogo... Sava Mala. Sava Mala, da, tačno. Ima mnogo toga što Beograd ima da ponudi i tu onda na scenu stupa, da kažemo, ova tura i ono što mi njima zapravo nudimo. To jest život presan, bez aditiva i reklamnih zaslađivača. Život koji ne pričaju napamet naučena turistička vođenja. Pa i mi kad putujemo želimo grad da osetimo, a ne da nam vodič drži čas istorije. To možemo i sami. Jer nije Beograd samo Kalemegdan i Knez Mihajlova. Beograd je mnogo veći i sočniji no što i Beograđani misle i znaju. To sam i sama otkrila na ovoj alternativnoj turi. Zaista zvuči neverovatno. Ali ovo je Beograd koji, nažalost, polako nestaje pred našim očima. Ta idilična Trešnja krije jezero za koje nisam znala, a koje je pre više od 40 godina bilo luksuzno kupalište. A bilo je omiljeno i Kristini i Đenki da pobegnu od Mirka i kompanije. Ove Kovečio je ovo jezero jedan od najkultnijih domaćih filmova. Od 13 beogradskih jezera Trešnja je nažalost zaboravljena. Tu ništa nije ulagano više od 30 godina. Još su mu samo verni ljubavni parovi pobegli s posla ili škole, koji bi poput Kristine i Đenke da se osame, te neće pred kamere. I pecaroši koji tu imaju vikendice. Ima šaran, ima babuške, ima deverike. Sad doskoro pojavilo se neke male, one sunčanice. Sa mojim prijateljima ovde uživam u tišini i u prirodi. Priroda koja nije iskorišćena, ovo bi mogla da bude mnogo lepše kad bi se malo sredili. Pamtim, nekad je bilo ovo lepo, bio lep hotel, bila je lepa usluga, to je bilo prašetine, jagnjetine, usluga je sve bila super. Bilo poznato ovo izlet? Jeste, i to je bilo jedno političko odmaralište. Pa nisu političari naivni, znali su gde se dobro jede, a sećaju se meštani njegovog zlatnog doba. Ono je pušteno 57. Hotel isto ili 8. ne znam tačno. A dno se videlo do nekih 75. 6. Znači kad dođete jutru, dole sve lepo. Bistro. Da. 1. maj, 2. maj, tu je bio i vašar, bilo bungalova. Hotel radio normalno 14 soba, bilo prelepo. Dolazili su tu vikendom, subota, nedelja.
Pa 500-600, minimum ljudi. A danas pusto. Greota, a lepota, kaže Uroš. Taj luksuzni hotel danas izgleda kao avet koja je preživela rat. Kad je počeo rat i raspadanje Jugoslavije 90. godina, nestalo je i naravno novčanih sredstava i mogućnosti, tako da je ovo mesto propalo. Eto, tako su ljudi došli i krali su prozore, vrata, štokove, parkete, sve živo, tako da na kraju se to valjda i samo od sebe i od tog nemara urušilo. Tako da je stranim turistima, kad ih ovde dovede, kaže Uroš, nepojmljivo kako je moguće da je ovako dragoceno mesto za odmor zapušteno i zaboravljeno. Bilo je 2012. godine najava za preuređenje jezera, jer ono zaista ima turistički potencijal, ali osta mrtvo slovo na papiru. Postoji trim staza koja se nalazi u šumi, koja ide skroz u krug, ide skroz gore do glavnog puta. Ujedno je ona bila i prečica kojom su ljudi dolazili na jezero, ljudi koji nisu imali prevozno sredstvo. A žale meštani i danas, poput Uroševe bake, što je ovako neslavno završilo. Pobogu i zaboga, kako je onaj most sta zapuštena, kako je bio lep nekad. Mnogo je bilo lepo, kako da mi nije žao, pa onaj hotel mi su vidjeli da nijedan prozor nema. A njegovi zidovi pamte i najvažnije događaje života generacija. Do negde 70. 75. godine ja lično posjedujem fotografiju, znači na terasi tog motela gde smo normalno išli na piće dole, gde smo kao deca učili da plivamo na tom jezeru. To je bilo fantastično mesto, tu su i radnici dolazili na oporavak, a inače dolazili ljudi na vikend, znači petkom se dolazilo, nedeljom se vraćalo. A seća se baka Radovanka kad je Trešnja pre 40 godina dobila vodovod. U hotelu je bila fešta za ceo kraj. I tu su Trešnjevci prvi put gledali televiziju. Čovek koji je držao taj hotel, on je imao televizor crno-beli. I onda niko od građana ovde nije imao televizor. I onda smo išli gledali ogledalo građanina pokornog. To je bio Mija Aleksić, Buduš. Oni su bili, svi smo bili dole, decu ko nije imao da čuva, mi smo zaključali. Gde tamo u hotelu? Ne, nego kod kuće. A mi, roditelji, smo išli dole da gledamo. Posle sat dva provedenog na Trešnji osjećam se kao da sam danima i stotinama kilometara daleko od nervoznog Beograda. Jasno mi je što je mlad čovek poput Uroša sa svojih 26 godina pre 3 godine zamenio svoj gradski život onim, kako kaže, prirodnijim, seoskim. Mir, tišina, zdrava hrana, zdrav vazduh, izvorska voda, nema tu neke pretirane filozofije. A grad ti je blizu? A blizu ti je grad ako imaš nešto da završiš, ali čovek je tako navikuje, on misli da je vezan za grad i misli da je sad nešto bitno da budem blizu gradu, a tek kad ode van grada i kad započne taj neki život na selu, on zapravo vidi da mu grad uopšte ne treba. Potvrđuje i Uroševa mama, vlasnica agencije za promet nekretnina, da je sve više onih koji napuštaju Beograd da bi živeli na selu. Trešnja je tako poslednjih godina postala gotovo pastoralno utočište za Beograđane, iscrpljene hipertehnologijom, kontaminirane smogom, stresom i besnim sirenama. Izgleda da nam je svima dosta grada, buke, sedenja po kafićima. Mislim, okej, ima to sve svoje, ali eto, činjenica da sve više ljudi beže. Postoji zaista trend da sve više Beograđana, kako onih koji su pred penzijom, tako i onih koji su mlađi ljudi, bračni parovi sa malom decom, dolaze i prelaze da žive na Trešnju, obzirom da je Trešnja praktično deo Beograda. Postoje normalni uslovi za život kao što postoji u Beogradu. I gradski prevoz i 5 linija laste. Svakih 15 minuta imate vezu sa Beogradom. A kolima ste za pola sata u centru, kaže Slobodanka. Sve kao u Beogradu, samo što su ovde mir i tišina all inclusive, što se kaže. Ili u vremenu sadašnje možda bolje all exclusive, jer to u Beogradu postaje misaona imenica. Zato se i turisti raspamete kad prođu alternativnu turu Avalom, koju je Uroš, zbog našeg neumoljivog televizijskog vremena, skratio. Kad upoznaju burnu srpsku prošlost kroz intimnu istoriju Uroševih predaka koji su živote ostavljali od Solunskog fronta pa nadalje, te storije čuva i privatno porodično groblje. Ipak, bakina musaka, šljivovica i paradajz iz bašte na kraju ture doživotno zaljube turiste u Srbiju i sve što uz čašicu razgovora tu čuju, probaju i osete. Imate kontakt sa generacijom, evo tu je baka, tu je mama, tu sam ja, znači to je cijela jedna generacija koja živi na seoskom, 3 generacije na koje živi na seoskom imanju i koje pokazuje da može da se živi u zajednici i da ne moramo pošto poto svi da hrlimo ka gradu, ima hleba i na selu.
Koliko mi o ovom našem Beogradu pojma nemamo i koliko olako bagatelišemo njegovu blistavu prošlost, dokazuje priča koju želim da vam ispričam. Evo me u bloku 9A, na granici Novog Beograda i Zemuna, jer tu se krije okružena novobeogradskim višespratnicama jedna predratna lepotica, vidno starija i sa više stila od svojih socijalističkih komšinica. Rođena 1938. od oca čuvenog arhitekte Franje Jenča, koji je svoj graditeljski rukopis ostavio na preko 100 zemunskih zdanja, mahom onih najlepših. Dozvolite mi da vam predstavim prvu fabriku aviona Kraljevine Jugoslavije, čuveni Ikarus. Pravila ona avione koji su branili beogradsko nebo tog strašnog 6. aprila 1941. Danas joj preti rušenje. Pozvali su me stanari bloka 9A, ali i drugi stručni Beograđani koji značaj ove zgrade znaju, jer žele da je sačuvaju. Zaista bismo morali da znamo da je fabrika aviona Ikarus jedan od najznačajnijih stubova naše istorije 20. veka. Samo ako ukažemo na podatak da je oko 50% proizvodnje celokupne avioindustrije izašlo iz upravo pogona koji su se nalazili ovde, onda nam to dovoljno govori od koliko je značaja ova fabrika. Zoran Modli, poznati pilot i radijska zvezda, za Ikarus je, kaže, vezan ne samo zato što je odrastao u neposrednoj blizini, već zato što je i njegov otac Josip Modli tu radio kao inženjer naših prvih posleratnih eksperimentalnih letelica. Meni bi zaista bilo žao, ne žao, krivo, ja bi bio ogorčen ako bi ona nestala sa lice zemlje, jer to je poslednji ostatak, poslednja uspona na jednu veliku fabriku aviona koja je osnovna još 1924. godine. A njen osnivač bio je Dimitrije Konjević, čija me je životna priča i vizionarstvo zapitalo kako to da o njemu nije snimljen film i zašto o tom neverovatnom čoveku malo znamo. A upisan je u svetske enciklopedije. On je prvo bio vojnik u Austro-Ugarskoj vojsci i on je prvi čovjek koji je ušao u istoriju kao čovjek koji je potopio podmornicu. To je bila francuska podmornica u Boki Kotorskoj. To je čak dobio orden od Francuza jer je sleteo posle pogađanja podmornice, pošto je podmornica oficiri te podmornice i posada su se isplivali dole, on ih je sve spasio i odveo ih je na sigurno. I ne samo da je bio prvi pilot u istoriji koji je potopio podmornicu iz vazduha, već i čovek koji je od uništenja spasio Miroslavljevo jevanđelje. I ta je priča filmska. Januara 1916. kao austro-ugarski pilot Konjović dobija naređenje da bombarduje srpske trupe, koje su se po povlačenju kroz Albaniju ukrcavale na brodove u luci San Giovanni di Medua. Kad je primetio da su među vojnicima i civili, okreće avion i baca bombe u more. Kasnije saznaje da se na brodu koji je trebalo da gađa sa budućim srpskim patrijarhom Gavrilom nalazio i najstariji srpski srednjovekovni spis. Takav je čovek osnovao Ikarus 1924. u Novom Sadu, koji se 3 godine kasnije seli u Beograd, gde se grade nove hale i industrijski aerodrom. Ovo je bila upravna zgrada. I on je ovu fabriku doveo do najbolje fabrike i najveće fabrike u Kraljevini Jugoslaviji. Tada 477 aviona je proizveo do trenutka početka rata. Ja mislim da je oko 3000 radnika zapošljavala ova fabrika u tom trenutku. Malo ljudi zna da Ikarus pre Drugog svetskog rata proizvodio domaće lovačke avione koji su bili u rangu ili bolje od nemačkih Messerschmittova ili britanskih Harikena. Potrebno je možda ukazati da je prvi avion koji je izašao sa trake iz Ikarusa 1924. godine i da je ova fabrika konstruisala prvi domaći avion IK-1, IK-2 i IK-3 koji će kasnije ući u vojnu avijaciju Kraljevine Jugoslavije. A kada su u aprilu 1941. Nemci preuzeli fabriku, Dimitrije Konjović je uhapšen i odveden u logor na Banjici, gde je pukom srećom izbegao streljanje, dok je Ikarus bio svedok gotovo filmske priče. Nemci prilikom zaposedanja i uspostavljanje sa svojim sigurnosnim aparatom, ne samo ove zgrade, nego to su bile hale, proizvodne hale, prilikom zaposedanja sa svojim sigurnosnim aparatom i svojim višestrukim sistemom obezbeđenja dolaze do toga da naši radnici koji su radili recimo sredstva za navigaciju, instrumente i tako dalje, uspevaju da odrade obstrukciju i dešavalo se da im avioni padaju u lošim meteor uslovima. Nisu mogli da objasne nikako, oni su te kasnije ukapirali da je to bila sabotaža vrlo stručno izvedena. Oni su morali da rade pod pretnjom smrću, međutim oni su uspevali da te instrumente tako kalibriraju da naprave grešku i da i u lošim uslovima da ta greška završi se smrtnim ishodom za pilote i gubitkom aviona totalnim. Po završetku rata Dimitrije Konjović proglašen je za narodnog neprijatelja zbog navodne privredne saradnje sa okupatorom.
No njegov lik i delo zaslužuju posebnu priču. Stanari bloka 9A sve ovo što sam vam ispričala dobro znaju i istražuju. Nedavno su sa čitavim komšilukom neumornom akcijom uspeli da sačuvaju svoju poljanu igralište od investitora, koji su hteli da je pretvore u parking. 2300 ljudi potpisalo je peticiju i da se zgrada Ikarusa ne sruši. Odluka se još uvek čeka. Ovde su bile hale, u vreme kad sam ja odrastao, tu su bile neke neuređene zelene površine, mi smo se igrali oko ove zgrade ovde i jako je bilo lepo to sve. I slušali priče o Ikarusu. Slušali priče o Ikarusu koje su bogate i tu postoji spomen ploča palim borcima. Uvijek mi je bilo drago što imamo tako staru zgradu sa bogatom istorijom koja je bitna za Srbiju. Mnogi ljudi su bili kad smo radili peticiju za očuvanje bloka 9A protiv detaljne regulacije plana, da su mnogi ljudi koji su tu radili, koji su dugo godina radili, da su jako bili tužni kad su saznavši da će da se možda ruši i da će da bude uništeno. Neki su čak i emotivno to doživjeli, suze i tako. Iako ovo, ko sad ima dosta zgodnu namenu, to je neki dečiji centar i tako dalje, dakle ima jednu Ikarus, ima baš humanu namenu, pa neka ostane i dalje sa tom namenom, ali samo neka zgrada ostane. Tu su napravljeni avioni koji su branili Beograd 6. aprila. Mislim da je u redu da i mi nju odbranimo. Mi imamo žive spomenike ovde, znate. Ovo da je recimo u Beču, da je u Nemačkoj. Ovde bi bio uložen ogroman kapital, dolazile bi ekskurzije, snimali bi se filmovi, znate. Imate primjer onog mosta Milo, ili kako se već zove, tamo dolazi oko 2 miliona posetitelja samo da bi ga snimali. Znači, ovo bi ljudi dolazili da vide. Ja ne znam više šta bi moglo lepše da se kaže o našoj prošlosti i našim precima koji su nam dali ovo. Šuška se po čaršiji da je Zvezdara dobila svoju najvoljeniju uličnu atrakciju. Saznaje Beograd za početnike iz pouzdanih izvora. Svakoga dana 3 puta dnevno u promenadu izlazi jedan Beograđanin sa mačkom na povodcu. Odlučila sam da ih upoznam jer o njima bruji ceo kraj. Ja sam Smiljana. Rajko i Ćira. Zdravo Ćiro. Nerazdvojni su već 3 meseca, otkako ga je Čika Rajko usvojio preko Studija B. I od tada mu je život postao mekši. Najbolje to znaju oni, kaže mi Čika Rajko, koji su sami od jutra do mraka. I tako svaki dan. A dan kada mu je Ćira ušetao u njegove samotne penzionerske dane, sati i nedelje, pamtit će, kaže, do kraja života. On me budi svako jutro. Super. I produžio mi život. I verujte da kad bi znali ovi penzioneri šta znači imati kući u ljubimca, to garantujem 5 godina do 10 produžetak života. Kako, zašto? Pa tako što on vas leče. Ja kad sam najviše nervozan uzem njegov krila, nema, sve nervoze prestaje. Gde god idem ja žurim kući. Neko vas čeka? Da. I obavno me čeka na vrata. Obavezno. Ćira mu je postao porodica, otkako je Čika Rajko izgubio svoje najdraže. Ja, to je strašno. Znate šta meni je? Umra majka, otac, sestre, brat, skoro. Skoro sve? Pa sve skoro. Tako. Znate kad nešto imate, nešto ste nervozni, došli ste od nekog, nešto niste uspeli u životu. I kad naiđete, i on samo ide prema vama. Vi ste sve to zaboravili. Sve zaboravili. Ja kad njega uzem ovako, ja i ne vidim i ne čujem. Ja tako. Ovaj srećni mačak Ćira pre Čika Rajka imao je nesrećnu sudbinu. Prvo su deca na ulici pokušala da mu izvade oko. Onda je spasen. Na Studiju B gostovao je nebrojeno puta ne bi li našao dom. I napokon udomitelj se javio. A onda u redovnom obilasku članovi udruženja Veliko srce primetili su da je mačak prestao da guta. Ispostavilo se da ga je udomitelj izgladnjivao. I tako je Ćira, tada Robin, opet postao siroče. Sve dok se nije javio Čika Rajko i rekao treba mi jedan mačak isti ko moj Ćira kog više nema. No ono što ne znate, dragi gledaoče, jeste da Ćira, to jest Robin, nije običan već terapeutski mačak, a Šarmi mu je bila instruktorka.
Objasnite kako jedna maca postane terapeut. Pa znate, u grupi maca vi primetite da se neke mace jednostavno razlikuju, da su solidarnije, da su okrenute prema čoveku, imaju to interaktivno ponašanje, da sa njima možete prosto komunicirate, znate, kad im se obratite našim jezikom, znate, artikulišete svoju želju, prema on odgovori prema vama drugačije, jednostavno vidite da... Nije nezainteresovana, nego šta više. Ne, baš sarađuje i tako, u šarmi, jednostavno te mace se odvoje iz te grupe i počnu više sa njom da se druže, znate, i kroz igru razvijate svoje sposobnosti, prilagođavaju se više čoveku, više, znate... Na koji način? Pa prisni kontakt imaju, komunikativnije su, znate, ja kad kažem Ćira dođe. Želja mi je ovom pričom da prenesem ono čime se sve više bave naučna istraživanja. Na koji način nas ta divna krznena stvorenja čine zdravijim i boljim ljudima, jer nauka dolazi do zaključka da je suludo čoveka lečiti samo medikamentima, bila depresija, autizam ili kardiovaskularne bolesti. Dokaz je i beogradska maca Krasiva, udomljena u porodicu sa dečakom koji pati od teške socijalne fobije. Dečak nije izašao iz sobe svoje, oko je prilike 2 sa 2, 3 sa 3, znate, pa preko 10 godina. I mi smo Krasivu macu udomili, prošla je vrstu obuke i udomljena je. Ljudi su oduševljeni. Dete napreduje, kako ne otvara se. Izašao iz sobe, počeo da razgovara sa majkom o macama, već postoji mi, znate, i nas čak su pozvali u želji da se taj proces ozdravljenja produži, ako možemo da pomognemo, da se psihijatar uključuju. Mislim, to su fenomenalne vesti, fenomenalni iskoraci unapred. Mislim, i gospodin Rajko je emotivno bio rastrojen, znate, njemu je potrebna bila podrška, neko da ima osjećaj pripadnosti, da nije usamljen, da ima neko s kim može da podeli to svoje vreme. I Robin je jednostavno našao mesto u njegovom srcu, u njegovom domu. Naučne studije pokazale su da vlasnici kućnih ljubimaca u mnogo manjoj meri pate od depresije, imaju niži krvni pritisak u stresnoj situaciji, ali i niži nivo triglicerida i holesterola. Da igranje sa ljubimcem povećava nivo serotonina i dopamina, što ima smirujući efekat. I da stariji od 65 godina, koji žive sa životinjama, za 30% manje posećuju lekara od vršnjaka koji ih nemaju. Jedan od glavnih razloga terapeutskog efekta je taj što životinja hrani tu osnovnu ljudsku potrebu za dodirom. Mogu ljudi da probaju, znate, ne mora svako da voli. Najvažnije da osoba voli životinje, da razume taj svet, da vrata koja smo mi jednom zatvorili sa bukom iza nas, bukom i otvorimo, da dozvolimo da ih upoznamo. Mislim, oni su naši prijatelji. Potvrđuju Čika Rajko. Pre ovog Ćire imao je još jednog Ćiru, ali i kučka Maksu. Posle teške operacije koja je trajala 6,5 sati i zamalo što nije ostao bez noge, Maksa mu je uvek na toj nozi ležao. Ja verujete da mi on produži život. Uvek na nogu tu. I zato ja volim životinje Roko. Ja je na ulici kad vidim, ja stanem, ko nema vode ili nešto, čas posao. I mu nađem, mu kupim nešto gore i tako da. To je strašno. I taj, verujte, Maksa, on je mene, kad mi najteže bilo, malo te ne izlečio. Tako da ja životinje strašno volim. Šta ja znam to. I svakoga, što kaže jedan moj što je radio sa mnom dom zdravlja i neuropsihijatar, Rajko, ko ne voli životinju, od toga bežite gde vas oči vode. I to je tačno. I tako ceo dan, i tako celu noć, i tako ceo dan, i tako celu noć.